Aktiv ženog Zoskocura každý rok z nahody 8. marca organizuje stretnuce u biblioteki Danilo Kiš, že by naš čiviteljom predstavil vredni ženi. Včerajši večer bol pošveceni Mariji Dudaš Fejsa i Renati Buša. Predsjedateljka aktivu ženog Ocana Koljesar bešedovala naš čiviteljom o roboti i aktivnostoh tih dvoch šivačkoh. Marija Dudaš, člen upravnog odboru Kulturno-umetnickog društva Žatva, za ktori šije narodne oblječivo, špiva u ruske i mađarske špivatske grupi crkovnim koru. Aktivna je u aktive ženog i etno klubu Odnjate od Zabuca. Člen je Kulturno-prosvitnog društva DOK i klub pisateljog Našo Kročaji. Pomaha dzecom z ozokrevnima potrebami. Renata Buša šije narodne oblječivo, kostimi za predstavi, virabija i kebani i babki u narodnim oblječive. Včerajše druženje vozveljičal cerkovni hor, špivatska grupa Žatvi i školjare osnovne školi, kotri z recitovanjem zboga celi stretnuce. Ruske narodne oblječivo i ručni roboti prikrašeli prostoriji biblioteki. U predloženju programi i hosci mali na hodu, povest da skeljo slova i podzekovac šivačkom na ih trudu.